welcome back to my channel. In today's show, we are going to pick a cherry here in Brentwood, California. So check out, guys. So morning, guys. Nata diri sa Brentwood, California karon kay mag cherry picking ta. So this is GNS Farm Picking. So this is the cherry right over here. So may Bisaya sa cherry. Uy. Mo ni siya cherry. So mo ni siya, guys. Nuwa sa Bisaya sa cherry. Manzanitas. Hindi mo buto manzanitas. No? So tana, guys, atong tanawon ug unsay Bisayaan ha. I mean, unsa na siya din atong tanawon. So you will see. So nanata diri, guys. So I'm gonna pick my first cherry. Look at this. There. So kanon ako. Kanon ako hugas-hugas. Oh my god. Tamis, ma'am. So akong family to dito sa unahan kay nanguha sila og cherry. So it's like $5 per, I don't know, $5 per 5 pounds ang cherry. So ikaw rin magkuha. So mo ni siya, guys, aligri ka ay dire kay everybody's picking. Look at this. So akong style ani, manguha lang jud ko din akong kanon. Kay daghan na mga ilang gidala. Sa balay. Ano siya there, guys. Atong diretso dito kay Tora daw sila dito. Hi, Hazel. Hello. Hello. You're wearing her dress too. I know you're wearing. Oh, we're wearing same shirt. Let me see. So this is what Hazel got, guys. I'm gonna have two. You have two? Okay, that's good. Hi, Nathan. That's Nathan, my nephew, right over there. Where are they? Dar guys, so mo ni siya ang so musaka ka dire, di lang ko musaka kay ug musaka ko dako kay kog bagsak ini. So So mo ni siya, guys. Wow, kalame. Kalame. Sige na lang yung kaon. Wala sila, guys. They're all my family right over there, my cousins. All Filipino Americans. Mga Bisaya na sila. Nurag ako. Hi, mo ni sila, guys. Meet my family. They're from Iligan. Shout out Iligan City. Hi, how are you? Nara si picture ko. Muna akong papa, guys. Ngita siya og kana pa, oh? Kana ba? Kana ba? Kana ka na. Pero hilaw man kuno na siya. So mo na siya, guys. Ang sa ako lang knowledge, guys, kay kanang cherry is good for the blood pressure. It will control your high blood pressure and also it will improve imong sleeping, and then also it is good for your digestion. So mao na siya. So ang purpose kanang naami diri, guys, kay it's a cherry season. Unya, it's like kinda like a family bonding.
see. So after that, we're gonna go to my brother's house, and we're gonna suba-suba there. So that's my sister, she. So daghan na mo nakuha, she. Kita ko, be. Ha? May daghan dito. Yeah, may daghan diya. So, kuanday guys, $3, $3.50 per pound. Daw. Daw. Lami, uy. Lami bitaw. At ato nang i-juice. Lagi ato i-juice. Ato na i-juice. Lami bitaw. Pero kung papa, oh. Ano kung papa, guys. Tao. This guys, my brother and my sister-in-law. Misha, unsay lami sa kuan? Pero kanang kuan ka ng branded. Sinagulas nga branded. No, branded siya. Kailangan sa Amerika. Branded ko no siya guys, kay nako no sa Amerika. Pero mura ko no siya sinagulas. Di mansyonit, gamay ra gid ka etong mansyonitas. Lahi jud ni siya. Kaya basta ignorante man ta ini eh. Yan, murag siniguilas. Ang kaning sinigawing lang. Mukhaon na lang ko. Di makuluro. mahal kayo, $3 per pound. Unya, pagkahuman, kung imo isud sa plastic, pero kung magsige lang kag kaon, di siguro kakabayad ang ikaw mo timbangon. Pero kung imo isod sa tiyan, libre. Libre kung imo isud sa tiyan. So sige na lang kag kaon, diha ay na lang gusto plastic. Ano dyan? Nagpa-picture sila guys. Picture sila before we go. Hello guys, we're here guys. Dire. Picture sila before they go. Guys, we're here, guys. Bye, say hi. Manang, kuha mong mask. Kuha mong mask. Ya shout out. Hi, taga-Iligan. Ay, taga-Iligan. The home of the Sukang Pinakurat. Hoy, lami na. Lami jud. Kay nakuratan. Nakaslo. Guys, thank you so much for joining us in our cherry picking for today. Kangkong ice cream, guys. So until the next vlog, thank you so much. Don't forget to subscribe, click the button, like, and comment. And also, I would like to say thank you for the Quiz Dubs Angel supporters. Thank you so much, guys. See you next time.